mwaka maze nibana. Yego. Ariko hano ndi tubana. Vuze ngo iki? Hamurara yatubwiye. Ufite undi mubana? Ndamufite. Ntabwo twabimenye. Ariko twamukunze cyane. Tuzi kusenga. Waje kwishingira gute koko? Koko Madame Pasteur Theogene. Ubu koko iyo umutwereka ntiwishingire. Cyangwa se yaje muri ranzu mubamo. Uwo mwinjira koko. Ndamufite. Vuze ngo iki? Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarisha ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.